Hadži Hilmija Hafizović u svojih 88 godina nagledao se svakakvoga zemana i dobrih i onih manje dobrih ljudi. Pozna Hadži Hilmija svoje Hafizoviće kod Jezerskog, ali kao marljiv čovjek uvijek je knjigu i znanje smatrao najjačim oružjem. Zbog brojnih priča pozvali smo ga da bude gost i sa nama, našim slušaocima, ponešto od svega podijeli. Priča Hadži Hilmija o mirišljivom krupskom kruhu, kada je kao dijete sa svojim babom dolazio na tržnicu što god prodati. Priča o svom prvom susretu sa partizanima, prvoj marmeladi u životu, gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi i 4 čilima i sardžazi koju je Džemaludin Čaušević kao izaslanik tadašnjeg rejsa donio u Krupu. Priča svoje priče koje je on kao dječak, mladić, a kasnije zreo čovjek, skupljao od mudrih ljudi tadašnjeg vremena. Priča priče o Jezerskom, Bosanskoj Krupi, Krajini, ratovima koji su ovim podnebljem harali. Ima priča za knjige, ali nekad je njegova nana bolesna, nekad on pa riječi iz knjige pomalo bježe, ali bit će ako Bog da, kaže Hadži Hilmija. Poslušajte razgovor. Domaćin u studiju Emir Sedić. Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Prije nekoliko dana imali smo čast i zadovoljstvo da nam gost bude Hadži Hasan Duraković, porijeklom sa Paga, sada u Bosanskoj Krupi, pisac, putopisac, novinar, humanista, ali iznad svega smo rekli da je on svjedok jednog vremena. Ovaj put imamo također jednog hadžiju, također jednog svjedoka vremena, i to starijeg nego Hadži Hasana. Imamo u programu radija Bosanska Krupa čast i zadovoljstvo da poselamimo i pozdravimo Hadži Hilmiju Hafizovića, rođenog 1929. godine u Jezerskom, svjedoka teških, manje teških, više teških, ali i lijepih vremena. Hadži Hilmija, selam aleikum i dobrodošao u program radija Bosanska Krupa. Aleikum selam. Dolazim iz Jezerskoga, iz jednog džamata, najmanjega u Rijasatu Hafizović. Poselamio bi ovdje prisutne i ostale koji će nas slušati. I eto, drago mi je da sam mogu porazgovarati s vami kao komšijama, kao svojim prijateljima. Eto, ja sam bio voljan i drago mi je da malo ponovi se ova historija, jer što više razgovaraš o njoj, više i pamtiš, više i znaš. Jezerski sad je kao malo bogato mjesto, ali u vremena kad sam se ja rodio, to je bio jedan kraj dosta zabačeni zbog puteva što su bili neprilazni. Taj narod je živio sa poljoprivredom, sa svojim sredstvima, tako da taj Jezerski u ta vremena nije se baš tako razvijao. Jedino taj Jezerski se počeo razvijati prilikom dolaska Austro-Ugarske, jer Austro-Ugarska je pogradila put 1882. Put je napraviti prema Cazinu. Odvojak sa Križa je krenuo nami u Jezerski, tako da se malo moglo lakše otići do Krupe, na pijac, na tržnicu. Uvijek je bio pazarni dan, ponedjeljak u Krupu. Nas interesuju vaši preci. Da li ste zapamtili roditelje, djedove, njihove neke priče? Jedna priča ima interesantna u Jezerskom. 1930. godine. Tad narod nije bio pismen, nije bilo škola. Ja pamtim u mom džamatu samo je jedan čovjek bio pismen. Hafizović Husein, zvani kralj. On je tečaj obdržavao poslije rata. Ja sam lično u taj tečaj išao. Ja sam završio hatmu jednu pa drugu. Tek drugu hatmu kad sam završio, onda mi je moj baba rahmetli angažovao jednoga efendiju Velić Muhameda. Pa me on privučio latinici. Ta škola što je trebala da dođe u Jezerski 1930. godine. Muhtar Nesimović Mujo, priznat čovjek, nadaleko čuveni čovjek, njemu je iz Krupe Boško Zeljković obećao školu da će mu napraviti 4-razrednu, ali da Mujo njemu organizuje glasove za radikalnu stranku.
I Mujo je to obećao, Mujo je to izvršio, taj Nesimović, Muhtar. Kad je trebalo da se počinje raditi škola, te tri hodža, moj hodža i na gradu Jezdarskom Ahmet Velić, a moj hodža se je zvao Durić, ne znam mu imena, zaboravio sam. I u djeva ima hodža. Ta su tri hodža digla hajku, jednu ogromnu. Kaže, to je vlaško pismo, to ako dođe, ode vjera. Taj su narod onda uzdigli da ta škola je vraćena, nije napravite u Jezarskom, napravite u Srpskoj Jesenici, tako sam poslije čuo stari ljudi. Znači, govorili su toliko naglo da je to vlaško pismo, da to se ne mora nikako dozvoliti. Tim momentima odigravao je ulogu veliku naš Džemaludin Čavušević. On je došao za Rejza u Sarajevo 1914. godine. On je pokrenuo pitanja za tu školu najviše. On je dolazio u Jezarski kod Muje Nesimovića. Šta se je to desilo? Desilo se, kaže, nisu ljudi bili zadovoljni, ja nisam mogao ništa. Ja sam ošao kod Boške Zeljkovića, taj Muje reče. I rekao mu, kaže, ja što sam ti pomogao, halal ti bilo. A ti si školu napravio i ključeve dao. Moj narod neće škole. I tek je u Jezarskom napravita škola 1952. godine. Znači, 22 godine narod jezerski je bio u mraku, nepismen. Kad se drugi rat završio, kad se otvorila jedna zemljoradnička zadruga, iz Jezerskog niko nije mogao ići samo u stranu Šanka, jer su bili ljudi nepismeni. Obrazovanje je najjače oružje što postoji. Čovjek, ako je obrazovan, on nije samo od koristi sebi, on je od koristi cijelom kraju. Sad, ako se tiče Jezerskog još, mogao bi reći što je rekao Muhamed Filipović, dekan, on je moje godište. Kaže, historija ima 3 prilaza, a jedna je historija. Kaže, ako si čuo od ljudi, kaže, nije toliko jako. Ako si pročitao, malo je jače. Ali ako si gledao očima, to je prava historija, pravi događaj. Drugi svjetski rat je počeo u Jezarskom. To je najinteresantnije, to se nije smjelo govoriti za one vlasti, jer tad su Srbi proganjani, koji je više bio na strani toj četničkoj i tako. Došlo je par ustaša iz Oteke u Jezerski. To je bio četvrtak, 1. Alđun, 1.8. Ja sam moj babo tovarili šenicu i došao nam je jedan komšija, kaže, Mujo, brate, vidiš li ti, kaže, od Mahmića, otude, kaže, gdje se pale kuće. Mi pogledali smo, vidimo, paljevina ima dosta. Kad su već izašli vamo prema Menč, to je Menč, zove se, ja mislim da znate. Onda smo vidjeli tu grupu, ta je grupa ustaša uzela iz Jezarskoga 2 čovjeka, 3, da im pokaže te pojedine. Izgleda da su te ustaše saznale da će oni taj ustanak na Alđun krenuti na Krajinu. Pa su oni te knezove i te ljude koji su vezani bili izgleda za taj ustanak glavne. Oni su njih izvodili iz kuća i ubili prekućom. Kad su došli prema našoj kući, onda smo vidjeli očima, ja i moj babo i taj Muharem komšija. Vidjeli smo gdje izvedeše jednog, sad ne čujemo mi šta ga pitaju, samo čujemo njega gdje viče, honte ljudi bili, treba se dogovorimo, čekaj da vidimo. A u nas jedan Srbin blizu naše kuće, možda 150 metara. Moj babo kaže, to mi je Muharemu, veli Muhareme, hajde reci Pepi, nek se sprema da ga dovače otpremimo preko ceste ove Bužinske i Gotoške. Nek čovjek bježi tamo, kaže, u dubinu dok se spašava. Leti, kažemo, nek se spremi, pa ćemo ga, kaže, što mora strpati ukola Voljonska i tako je i bilo. To je 1. četvrtak 1941. godine. To je početak Drugog svjetskog rata što se tiče preko one Krajine. To je bio njeđi otprilike oko 4-5 sati popodne. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
Vi ste na početku 41. imali 12 godina. Međutim, bili ste i učesnik kao partizan 2 dana i 1 noć. Je li tako? Da, bili su partizani, došli 43. To je bila kao 8. krajiška brigada Hamdija Omanović. On je bio otpravnik vozova u Bosanskom Novom. I on je u 7. mjesecu pošao u partizane. On je napravio sudar namjerno voza na vijaduktu, onom je mostu prema Volinu dolu. Tu se voz. I od tada on je ošao u partizane i on je bio odmah primit kao komadant. I on je 43. ne bi se mogao ja tačno sjetiti, ali mogu znati da se radilo o komušanju kuruza. Znači, to je bio neđe početak 10. mjeseca. Bili su oni stacionirani u mom selu. Ja sam bio kod njih više puta kao dječarak, znati željan te oružje, te municije. Kad su krenuli, oni su mene uzeli da im pomognem do Mahmića malo vintati kola, tako. U tome nisu mi dali vratiti se, kaže, ovo je ratna zona, kaže, već je noć, ne smiješ nikude maknuti od nas, kaže, jer morate njeg ubiti. Došli smo na Konjeder i krenuli smo prema Cazinu. Kad smo došli, zadnja strana prema Džanazi zvanoj kod Cazina. Tu smo zastali, velika je vatra, velika je pustlevina na Cazinu, to je, nije da moraš čuti, mitraljez nek to huči. Zavikali su, naš su uzeli Cazin, ali veli nisu, kaže, unišli kod medrese na Munari, kaže, imaju 2 mitraljeza i ustaše. Tuču, kaže, ko se god pojavio. Ali veli, sad će doći protokolac iz Pećigrada. Ja nisam običao pažnje na to kako će on pucati, koliko se čuje, samo sam čuo od njih da kažu, evo ga veli počuje, kaže, dejstvovati. Nije prošlo 10 minuta, kada idemo u grad likvidirati Munara. Došli smo na tržnicu u Cazin, tu su bili postrojiti, baška su Njemci, baška su domobrani, baška su ustaše. Došao je komadant, uspao se na neki panj, šta li je, ne znam, ja nisam dobro vidio, pa je govorio za domobrana, ko će ostati kod nas, nećemo se Haljinka snimati, dobit će svoje oružje, a ako hoće ići kući, mora snimiti Haljinku, uzeti od našeg borca jednu slabiju, a Švabe, kaže, oni ostaju kao zarobljenici za razmjenu, oni nam i trebaju. A ovo su banda najteža koja je stupila dobrovoljno od strane Pavelića i od strane Hitlera protiv naših boraca kao ustaše što su. Eto, ja nisam dalje išao, ja sam se taj dan vratio na Konjeder. Ali prije toga svega oni su plačkali te dućane i to su trpali u ta kola konjska, nema što nisu trpali šećera, soli, sanduk marmelade, to sam drpisao. To je prvi put u životu, tu marmeladu sam vidio, a zgodna jest. I 2 kruha. Jedan borac dao, kaže, nemoj jesti sam jesti te marmelade, kaže, jer kaže, dobit ćeš proljev, kad jedz kruhom. I opet sam ja, mene je stomak opet do Konjedera zabolio, a ja sam molio Boga da ja kako se izvučem u odnji. Ja sam ošao za sjena, ja sam više vratio, nisam nazad, ja sam tu marmeladu metno pod pazuha i krenuo prema Mahmićima, mene više niko nije ni pitao, ni ćerao, ni zvao, ja sam došao kući. Kod kuće kad sam došao, bio sam bijen od babe. 44. kad su došli partizani u Jezerski, od nas su oni mobilisili silni ljuda. Ali mena jedna dajđevka moja nekako bila hatljiva, zapeva rukav za džugum i taj džugum meni izvrne na nogu moju. I ona mogu ići ko sam pospržio. Tako da sam ja ostao, moji sparavi otišli, nije ošlo 16, a koliko moje pamćenja mora stignuti, vratilo se je jedno 5 ili 6. I na Krupu, kad su udarili četnici, 26.1942. Tako su još bili kao četnici, nisu bili kao partizani. Tek tamo prema 9. mjesecu je razdvojeno, jer su bila 3 četnika na krajini našoj, što su dočekivali ljude po noći. Dosta je muslimana ubijeno od ta 3 čovjeka. Skendić, Lukić, Karapanđa.
Karapandža je prešao u partizana, Lukić je ošao u četnike, Skendić je poginuo nad Dizarevićima na Dobrom selu. Kad su na Krupu udarili, tad su zapalili džamiju na Mahali, koja je sagrađena 26.1759. A u Sokaku je mlađa za 26 godina džamija. Te su oba dve džamije zapalite. A džamija ova u Starom gradu, ona je bila kao ojačana sa kamenom munarom i kamenim zidovima, tako da nije htjela ni izgoriti. Ostala je, jer u Starom gradu su Osmanlije, kad su uzeli Krupu 1565. Najprije Surim Paša 1522. i 23. udarao na Krupu, ali nije uspio uzeti je. Pa i Mustafa Paša nije uspio prvi put uzeti je, među 1529. i 3. Tek kad mu je vezir njegov savjet dao, kaže, moramo napraviti zasjedu od crkve gore prema Sedri i prema Pištalnama, jer uvijek je jaka pomoć dolazila iz Sazina i iz Ostrošca. I kad dođe pomoć, oni raščaraju Turke od Dalijana. Tako da su 1565. Mustafa Paša Skolović, kad je došao da uzme Krupu, on je 16. juna odario na Krupu, 22. je uzeo je. Bilo je 28 boraca, bio je Bakić Ivan, koji je komandant, bio zakleti komandant u Krupu, on je branio tu Krupu, ali su ti vezirovi zahtjevi ispuniti Mustafa Paša Skolovića. Pa su oni koji su bili slobodni vojnici toga Matije Bakića, nisu mogli se vratiti u Pulu, u zidine, kad su ovi to blokirali. Nije samo bilo 28, tako da su oni ipak se branili 6 dana. Onda kad je Bakić Ivan vidio, Matija Bakić, kad je vidio da ne mora opstati, ne mora braniti grada, on je jurnuo sa 6 boraca i on 7, negdje piše 7, on 8 tako. Tako da su oni do Krčeć došli do gdje je sad most drvani. I on se kao bio dosta težak, možda nije znao ni plivati dobro, on se utopio, ovi su izginuli. Tako da je ta džamija je napravita na Starom gradu tada. Ta džamija je bila jedno vrijeme gore na Starom gradu, pa su je onda snijeli. Gradska džamija. Tu su napravili drvenu džamiju. Ona je trajala sve do 1908. godine. Onda su rešili da naprave džamiju sa zidanom munarom. Tu je došao i Džemaludin Čaušović kao izaslanik iz Sarajeva. Azapakić Tevfik bio je rez. On je poslao Džemaludina i dao mu 4 kilima i srđazu za otvor džamije. A Josip Franjo, vlada ta Austro-Ugarska, on je poslao 1000 kruna za otvor džamije. Džemaludin Čaušović došao i Ragib Kosanić, on je bio predsjednik suda šerijetskoga. On je držao govor i pohvalio Džemaludina Čaušovića kako je došao kod njih, kako je to jedan čovjek naobrazovan. I onda zovno ga Džemaludina Čaušovića, kaže, evo ti ključevi, ti zaslužuješ da ovu džamiju otvoriš. Tako da je Džemaludin Čaušović, petak je bio, otvorio džamiju i on je zahtijevao da vazi, a da klanja Ibrahim Efendija, sad ne znam prezime Ibrahimovo. Tako da je tad napravita ta džamija iz Starog grada, snesena je dole. Taj su dani bile i konjske trke i pješačke trke i ručkovi su bili od naroda donosi, to je nije ko sad, ova što dođu na otvor džamije, pa to ima servirano sve gotovo. Tad su bili ti uzlovi, do sada ja znam i ona od mene koja džamija radi, te razumiješ što sam zapamtio, znam da su ti ručkovi donositi iz drugih džemata. Žena nose na glavi, pod vitri žena nose. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Slušate razgovor sa Hadži Hilmijom Hafizovićem, domaćin Emir Sedić.
Već ste spomenuli na početku razgovora, a nas sad to interesuje. Kako se u ta vremena, starija vremena, putovalo od Jezerskog prema Krupi? Kako se je dolazilo ponedjeljkom na pijacu? Sjećate li se vašeg prvog dolaska u Krupu? Kako ste putovali? Kako je to izgledalo? U Krupu se dolazilo najviše pješke preko Perne zvane. Ja sam išao šta puta u Krupu, nosio na leđima, u sapatu babo mi spakuje red jaja i red slame po jajima, tako 100 komada jaja. Ja to donesem i dadnem jednome u slaščarnu, bio je on poznat sa mojim babom. Nije se išlo uvijek pješke, bilo je iz Jezerskog ti ljudi koji su imali konjska kola, gvozdana, neko je imao i drvana pa se ona sovina zapali pa je mora vodom polivati dok dođe do Krupe 2-3 puta. Ali pretarno su bila ta gvozdana da mora rahat otići i dalje, nije samo tu. Dolazilo se ponedjeljkom, bio je pješni dan, ovdje sad bliže gradske kafane, to je bila ta tržnica. Govodarnica je bila vamo gdje prema Krušnici. Ja sam babom išao šta puta, moja babu ponese pogače i sira i tip mlijeka. Veli, za svaki slučaj nek mi to imamo, veli, a ako, veli, bide prilike kakve pa prodamo, kaže, ovu našu zahiru što smo ponijeli, vitri kokoši, jaja i tako. A šta znači to tikva mlijeka? Tikva, ona je rasla u bašči, od 2 litre, od 3, 4, opet, zavisi kako je odgojena. Ona se gore osjeće i začeje pljasa sa komušom. Najviše se u njoj i nosilo kad se blago goni, nemaš u čeme drugom, nije bilo flaša, tako lako. Neka flaša koja ima, to mora baba čuva strogo da donese gaze u njoj. Kako mi to prodamo pa bide hajra, onda baba uzme kruha, on mriši, kad prekučiš krupu, sad ne mriši, a ja ne znam zašto to. I uzme baba toga kruha, razumiješ, onda pa smo s otim sirom našim. Ja molim Boga samo da njega uzme, da se ja najim kruha toga mrišljivog, finog. Uzeo jedan put baba kruh, pa smo pojeli sa tim sirom, a drugi uzeo pa ćemo poniti kao kuć mojoj materi. Veli, eto, mali met tu, kaže, u tu torbu, kaže, i ponesi to. Pa smo mi platili kola do Beranje dolu. A od Beranje preko Perne smo išli na pješke. Ja štipao sam iz one torbe pomalo naga kruha. I štipajući nastalo ga, ja gledam, nema ga, Boga mi više nikako. Došao kući, veli, ima na babu. Evo, veli, mine, uzeli smo i tebi kruha, veli, pa ćeš, veli, biti čaršinskog kruha, kako ja kaže, mekan i fin. Daj da je mali taj kruh. Nema, rekao, babu, ja sam tega pojeo. Ja sam tega pojeo, ali nisi pojeo, pa jesmo li pojeli kruh, kaže, čitav kruh sa sirom. Rekao, ja ne znam, jesam li ga pojeo, je li ga njako ukruo iz torbe. Kako će ukrosti, veli, ti si nosio torbu na leđima. Jes, tako je to, taki je taj bio, kako bi kazao, taj običaj, taj adet, bilo je dosta patnije. Tad je bio samo drveni most u Krupi, je li tako? Da, drveni most, nije bilo drugoga. I kako je to izgledalo ponedjeljkom? Puno naroda, vreva, gužva? To je bila gužva, jedna ogromna, velika. Najveća je pijaca bila u Cazinu, od svih pijaca na krajini ovdje. A u Krupu bilo je prilaz tome pijacu, šta doniti, sve doniti. Šta god imaš, šta doneseš, neće ostati da ne prodaš. Ili to bilo kestena, ili oraha, ili žita, ili kokoš, ili jaje, šta god imaš, hošepa, meda, nema ko je šta donio, sigurno će prodati. Jer Krupa bila prilično u to vreme donekle naseljena, nisu imali te poljoprivrede da se mogu razbaciti. Bilo je dućana, u to vreme, kad sam ja imao svoji, na primjer, 10 godina, 12, dućana je bilo u Krupoj, ja nisam ih brojio, ali bilo je puno. Puno je bilo, razumiješ, koji su prodavali tu robu, nabavljali, prodavali. Znači, on je bio prinuđen da uzme kokoš pa da speče sebi da napravi ručak kako treba, jer i moćan je bio, znači. A i glavni prelaz na cijeloj Uniji je bio u Krupi. Pa da, pijace nije bilo u Oteci, nije bilo u Jezerskom, nije bilo ko sad, pijace Đemu drago. Dosta je narod bjedan bio. Evo, na primjer, u mom džematu. Ja sam možda imao negdje otprilike 6-7 godina. Eto, nisam mogao sa oranjem ići, padao sam, na jačak sam bio. U mene u džematu mom jedan čovjek naručio, ne znam gdje ga je našao, gvozdani plug, ralo. To nije bilo na krajini
čuti, nikako, neđe, čuo sam od starije ljudi, veli kako se Maša probio da je uzeo to, nema, veli na svoj krajini. Obrtač, što ore na jednu stranu, tamo dođeš, prevrneš ga i opet baca obrazno na istu stranu. Pa smo mi išli gledat ovi drugi džematlije, veli, eno Maša ore, hajmo vidjeti, kaže taj obrtač. Eto i prva je umra bila iz mog džemata, ja sam je učinio 1990. godine, prva umra iz Jugoslavije koja je išla. To ja sam se prijavio i otišao sam na tu umru. Ta me umra povukla pa sam obavio hadž 1997. Da nisam ošao na umru, mora biti da bi ja rastegao još, da ne baš 1997. ošao, ali karario sam, čim se rat završi, rekao ići što prije. Kako su se u stara vremena ispraćale hadžije? Koliko je trajao put? Stara vremena, ja sam zapamtio, dosta hadžija su gradili taj kamen betonski, oklen sata kamana je on krećao ispred džamije, krećao je sa tim dovama, tekbirima. Ta njegovo putovanje, mora se reći, prvi hadžija koji je otišao iz Livna, Jusuf. On je, znači, isprovao godinu dana, malo nešto više, jer su hadžije ove krenule, on se još njima susreo kod Skoplja. Znači, godinu dana je sprovao. Onda posle, kad je se malo, kako bi rekao, ojačala ta država saudijska i ova donjekle na ove putovanja, smanjila se, nije bila godina, bilo je 5-6 mjeseci, pa na 3 mjeseca, pa eto, napravi ta onda i pruga od Sirije do Medine. Naš je izaslanik išao Sulejman Gaćo, rodom iz Bosanskog Novog, išao na otvor pruge, nosio je 800 kruna od Rijasata Sarajeva. Nosio je na taj dar, na taj poklon. Mi kad smo išli na umru, mi smo išli autobusom. Ja sam išao na hadž avionom. To nije baš za mene fino, izgodno ići avionom. Ne vidiš ništa. Ali pruga je uništita. Nije ona uništita, nego ona je prekinuta radom u Prvom svjetskom ratu. Nije dugo radila. Ja baš, kad sam kviz vršio pretprošle godine za takmičenje za umru, ako pobjediš prvo mjesto, ideš na umru, džabe. Ja sam se interesovao, osvojio drugo mjesto, za jednu riječ izgubio sam umru. Nisam imao šansu, nije bilo na Hakeda ručam u Medini. Šahbaz umrata ide na umru. Tako da je budne sretno. Čitao je i slušao Hadži Hilmija o ustanicima i hajducima i kako su zube lomili oni koji su ovdje narod htjeli porobiti. Ja sam baš tvom efendi govorio, rekao, bilo mi žao, rekao, da ne kažem o ustanku srpskom i mom džematu, jer moj džemat jedini u Bosni i Hercegovini vezan za srpski ustanak. Srpski ustanak bio prvi 1804. godine, on je brzo ugušit, drugi je bio 1808. godine i 9. Taj nije ugušit brzo. I onda je 1813. godine Osmanlija vratila nazad Beograd i opet uzeli. I Šapac i Užice i tako to. Knez Mihajlo je organizovao opći ustanak, da Krajinu i Bosnu svu da pokrsti, tako da je taj ustanak krenuo iz Srbije preko Hercegovine. Prva džamija je kod Nevesenja u Šrakinu selu zapaljena je 1876. To je bio Mutavelija Safet Bek Bašagić i njegov otac Ibrahim. A Safet je tad imao 7 godina, on je parnjak Džemaludina Čavčevića. On je pošao bio u Mejti u tu džamiju. On je ujutro pitao babija, veli, gdje je moja peštata? Peštata je ona skemlija što je na njoj Turan bio, ili sufera. Kad učiš pa na kolno, moraš sjesti na kolno, a ono metneš predasu. Gdje je moja peštata, babo? On je vidio gdje je džamija izgorila. Veli, odnio sam na sinu Sarajevo, kaže, tamo je tvoja peštata, tamo će mi ići, tamo je i oselio Ibrahim. Nevesenje nije izgorilo, jer sam tudi muslimani odprli. Krenuli su prema Bosni. Petar Pecijska buna se zvala u Bosni. Sad, Petar Pecija je rođen 1826. godine ovdje Biša Krupe u Buševiću. To je jedan harambaša zvani čuvani. Moram se vratiti na njegovo uhićenje. On je uhićen u Bosanskom Novom 1858. godine, uhvatili su ga 2 turska stražara, ali on je oba dva ranio i trebao se oteti. Pa su druga dvojica doletile, narod je viku, veli,
u pomoć, kaže, on kaže, zbode ove dva stražara. I druga su dvojica doletila i savladali ga i svezali i poslali ga u Istanbul. Mislim da je sultan Mahmud, on je bio tad na vladi, kad je došao tamo, pitao ga, veli, šta ti je ostalo žao da nisi učinio? Kaže, ostalo mi je žao još, trebao sam 2 čovjeka da ubijem, da namirim na 100. Pa koga si sve ubio? Kaže, samo velike ljude. Ubio sam muftije, kadije, sudije. Veli, nisam sirotničio, kaže, nikako. Kaže, a veli, šta bi bilo da si mene slučajno je našao? Kaže, sa zadovoljstvom, kaže, ubio bi te. Onda, on je bio osuđen na smrt, ali iz Bosne, iz Travnika, bilo je vezirstvo u Travniku u to vreme, onda su poslali da pešu sa brzim konjima, brzom poštom, konji se gone dok ne mogu, kad ne mogu, se menjuju, zna se te stanice gdje su sve postojale. Javili tamo da narod hoće Petar Peciju, da mu se sudi u Banja Luci, Prijedoru, gdje je zla počinio, a ne u Carigradu, a nikoga nije tamo ubio. Pošaljite ga vam. I oni odobre to. I pošalju ga sa Arabom zvanan tim konjima, konjskim kolima. Ti stražari išli s njime i kad su bili kroz Srbiju, oni su zaspali i on je skočio iz kola i utekao u šumu. Kad je taj ustanak 1875. što ga organizovao knez Mihajlo, on se njemu preključio tome ustanku i krenuo prema Hercegovini. Iz Hercegovine kad je krenuo prema Bosni, onda se taj ustanak nazvao Petar Pećijska buna. I Vasa Pelegić, i Vasa je bio kao nabavljač oružja. On je nabavio iz Beograda, to su Rusi dali, nabavio 2500 pušaka i 32 sanduka municije i to je došlo kod Gašnice, kod Orahova dola. I kad je to oružje prebaciva to preko Save kod Gašnice, između Gradiške i Orahova. Dudakov Prandit, zvani Ibran. On je bio komandant rezervne vojska osmanlijska koja nije bila sposobna da ide na ruski front. Stari ljudi bili. Oni su bili organizovani kao braneći ta mjesta svoje od te akcije, od te hajdučije. On je povukao kod 200 ljudi s sobom u rani sabah. I nije bilo 60 ti ustanika. Oni su njih opkolili sa 3 strane, samo mogu u Savu. I oni su to likvidirali sve jednog. Sad, jedan čovjek stari, kaže mi u Arahu, kaže mi to i Dudak, da je Petar Pecija naletio na Ibrana, toga strica Dudakova. A to i Dudak govori. Naletio na njega, a taj stric Dudakov zakovom sa karabin, puška. I da pukne u njega, to je Petar Pecija vidio da on ne mora puknuti. I on je poletio prema njemu sa nožom, Petar Pecija. I ovaj iza pasa za pušku kremenjaču, zvanu, sa duple 2 cijevi. I pukao mu na 3 metra u stomak. Ta puška bila kod njegove jedne Dudakove pranane. U Drugom svjetskom ratu je nestala ta puška i nana umrla. To je on meni govorio, veli, slobodno napiši, ja tu knjigu koliko sam počeo pisati. Što čudneš, interesantno, ako zapišeš, ostaće. A ako zapamtiš, nestaće. Ja sam jedno vreme bio prvi poljoprivrednik u Jezerskom, držao blago, krava 10, ovaca, traktora 2, bili sinovi kod mene, nisu nikada bilo loško. Radilo se puno krzana kuruza, svega ti žitnice i tako, to je, kad se je zaratilo, ja sam imao u magazinu, mogao bi rančeti vojske celu godinu. Eto, imao sam volju da ima ta žita i to blago i sve to. Eto, vidiš što se radilo, ali moralo se u ne države raditi. Prije toga, kad se završio Drugi svjetski, tad je narod bio u krizi, u patnji. Bilo su, kaže, onaj 5-godišnji plan od 45. do 50. Dok traje obnova, nema odmora. Išlo se na obavezu u Grmeću, ja sam išao 2 puta po 2 mjeseca. Ja sam išao na prvu obavezu Brško Banović za prugu što je radio Šamac Sarajevo.
To je Jana Jačak bio grdnarana, ona kolica ne imaju gume, one točka, nek bilo ona drveni točak i ona željezni šinja nabijena na jupo, to je teško goniti. Ali s otim se nasip vršio i napravilo se 261 kilometar Brčko-Banović i Sarajevo. I moralo se, nije se moralo, ali moralo se ti, to je dobrovoljno pod pendrekom. Ja sam utakao jedan put Grmeča, drugi put ne mreš teći. Malo straža jača, pojačana, ne mreš ti nikude, kuda će? I onda je preuzeo je Trivo Jerković. On je isto više krupi ovdje rađen Vranjskoj. On je zvani Amelica. On je preuzeo komandu. I on je onda organizovao taj ustanak i Petar Karađorđević i on je bio, ali on nije na Hafizovića udario. On je bio udario na Mrazovac, na Bužim i on je loše prošao. On je dosta izgubio vojnika tamo, ti ustanika zapravo. A ovaj Jerković, zvani Amelica, on je organizovao da pokori krajinu i da dođe na sabah u stijenu. Jer on je imao 300 dobro naoružanih i logistike je imao preko 1500 naroda sa kolima voljomskim i konjskim za plaćkanje. I oni su udarili na Hafizoviće, pošto je u Hafizovićima prva džamija napraviti 1873. 7 ljudi je napravili džamiju u Hafizovićima. Hafiz, Hasan Hafizović, on je bio organizator i još uzao se imao 6 ljudi. Napravili su tu džamiju od drveta da ni jednog ekstera nije bilo ukucanog u njoj. I oni su udarili na te Hafizoviće. Ovaj Hasan što je organizovao taj džemat i jedan još zvani Ramo, nisu htjeli bježati, oni su kao mislili da će braniti, da ne bi džamija izgorila. Ali oba dva su poginula. I onda bile su određena 4 ta paljibaša sa jednim čakljima dugačkim, zvana някаква Lila koja je mogla dugo goriti na tim čakljima. Kuće su bile pokrivene slamom ražovom, komšom, malo čija kuća da je bila pokrivena po šimljom, a cripa nije bilo nikako. I oni su došli blizu Dijelova na 400 metara. Tu je zadnja kuća trebala da se zapali jednog Haske Kanurića i taj jedan izbaštre, neki Gak, kaže ove nećete paliti. Koliko nećete paliti? Veli, ovaj mi je čovjek dao lulu duhana, veli, zadnju iz kese, kaže, zapalili smo, nije više imao, on jednu, ja jednu. I kaže, ne, to je ostalo u predaji stari ljudi, veli, Haskina kuća ostala za lulu duhana. I jesu ostala, kažu da nije izgorila. A ove druge, piše Vladimir Ekmečić, piše ovako, kaže, udari smo na Hafizoviće i iako smo mislili dalje ići, kaže, suzbili su nas, kaže, silni muslimani. Kaže, u Hafizovićima ubismo, kaže, 2 azapa, to je znači 2 stražara turska, on tako planira u toj knjigi. I kaže, zapali smo 40 objekata i mošeju. Mošeju, kaže, sve od drvata bila. To je 40 objekata, nije bilo 40 kuća, bilo je hambar, pojata, tako, ti čumasi, kuća je bilo nešto i to. I eto, oni su silni su onda narod protiv napad su udarili iz Mahmića, iz Stijene, iz Pištalina. Tako da su oni vratili te hajdučije Vlaške. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Buni kod pojedinih ovih historičara, sad ja im preznam znanja njihovo jako dobro. Svi pomalo govore prva džamija preko Une, prvi džamaj, prvo sve Burinski grad napraviti. Ma nije prva džamija Burinski grad, prva džamija je napravita u Kulnom Vakfu, zaboravio sam ono mjesto. Kod Kulna Vakfa je blizu mjesto, jedno gdje je bio grad, tu je Gazi Husrev Beg osvojio taj grad 1523. A 1524. je napravita džamija.
A u Bužinu je Ferhat Paša Sokolović osvojio Bužin 1576. To su razlike, ipak prilične razlike. Ova džamija pripada Bihaću. Ostrovica mjesto zove se, Ostrovica. Ta džamija pripada Bihaću, to je krajina. Znači, to je prva džamija koja je na krajini preučiti ezan na njoj. Sad, Bužin je, znači, uzet 1576. Ne bi se uzeo, Ferhat Paša je dobio kao gazija, uzmajući grad po grad u krajinu. On je sve gradove uzeo on lično sa svojom vojskom. Uzeo je svu krajinu tih gradova, Kladuša, Vrnogoč, Mutnik, Cazin, Ostrožac, Jezerski. Ostrožac je uzeo najzadnije nakon 2 godine. Tek 1578. je Ostrožac uzeo. I kad je trebao da krene iz Banja Luke, moram se vratiti u Banja Luku, na njega je udario Augsberger sa vojskom austrijskom i hrvatskom. Jer Hrvatska je 1527. prepala pod austrijsku komandu. Silna vojska je bila stacirana na Banja Luku. Jer Banja Luka tad bila glavni grad Bosne i Hercegovine. I on je znao za to, saznao, i on je, kako bi rekao, Lukovo, njega je nazvao Augsberger, kaže, ludi Ferhat Paša Sokolović, kaže, ratoborni, lud. On je organizovao jednu brigadu koja je ošla kod Gradiške tamo, pa su osjekli mu ovu topništvo veliko i kuhinju. Osjekli mu, a ova prethodnica je udarila na Banja Luku, oni su ovo dočekali, ovi ne imaju hrane, ne imaju glavnih topova i oni su lahko austrougarsku vojsku porazili i zarobili sina toga Augsbergerova, jednog generala. Kad su ga zarobili, onda je poslao Ferhat Paša te svoje kurirere kod njih tamo kod Save, kad je proćerao tamo. Kaže, hoćeš platiti ucjenu za toga sina? Kaže, neću platiti, nek vehne u tamnici tvojoj, kaže, kad se dozvolio da se preda, ne dam jednog krajcera. Kad su oni došli u Austriju, njegova mati imala mogućnost, imala para, pošalje turire, brze, u Banja Luku. Kad su došli, oni uvede Ferhat Paša kod toga sina njezna, kaže, evo, vidiš, ima odaju, kaže, bolju nek ja. Tako ga Ferhat Paša bio pametan i znao je da ga treba ugostiti kako treba, da ima sve kaj i on. Nema veli da se pati ni zašto. A veli, moja ucjena, kaže, sad tu se historija malo menjaju, ali ja mislim da je prava historija 30.000 mađarija. Svaka je mađarija 10 dukata. I on je to rekao njima, oni su ošli, rekli materi njegovoj, a bile su mađarije turske i mađarske. Mađarske su bile teže i skuplje. Veli, nije Ferhat Paša budala, kaže, iako nije rekao koje mađarije, sigurno su mađarske, kaže. I ono uzme mađarije, korire i kese te, razumiješ, pošalje u Banja Luku, sina dobije, on primio pare, on je onda u Banja Luci obnovio, iako je zarobio preko 30 muradi, baruta, zarobio konja, oko 500, zarobio oružje, zarobio svega, ali njemu je trebalo zlato, njemu je trebalo bogatstvo da on krene sa razvojem, ne mora on sa topom razvijeti grada. I onda on je napravio 200 dućana, šnajdera, kovača, za opravak oružja, obnovio konje, ljudima dao plaću veću, roblje pojačao, njemu trebalo roblje, jer on je gdje god došao koji grad usvojio, on je nama što treba zidati, jer u Jezerski kad je došao, našao sam kulu u kruglu. Treba grad zidati noliki, grad zidati 5 godina u Jezerskom. I on, godinu dana, on je zatemeljio Ferhediju džamiju te godine, 1575. Zatemeljio je i pustio je nek stoji. Napravio 2 mosta u Banja Luci, napravio 4 mlina, 2 kilometra pokaldrmo u Banja Luke da nije blato. I onda se spremio 1576. i krenuo na Bužin. Došao na Gornje Brigove, odmorio se, poslao svoje izvidnice, on je imao te jurišnike i gazije.
poslao da izvide koliko se mora doći, da se prebace unutra, da otvore vrata. I eto on od Bužem ustvojio, nema u istoriji, ja nisam još pronašao kojeg je datuma, ali ustvojio 1576. Ima Cazin 1576. 17.7. bio u Cazinu. Jezerski se badava ne zove Jezerski. Zna Hadži Hilmija koliko je jezero bilo i kolike probleme je narod imao. Jezerski nije bio pravo razvijan ono što je valjalo, one bare. Te su bare za malu stvar bile pod vodom. Jer vir, gdje je sad vir, od mene može biti 1,5 km. Sad nije jedan vir, sad ima, mora biti preko 150 virova. Naši su ljudi stari bacali pozdar od ketana, on ne mora se neđe zalipiti i bacali farbu. Ofarbaju ga i bacali u tu vodu, u taj vir i išli u baštru, u vodomut. Gledali je li to ta izvir njihov, jest to ta voda. Jest. I za malu stvar, jedan je vir bio, za malu stvar, bare su jezerske bile pod vodom. Jezerski se i nazvao sa imenom jezero, zbog te vode. Ali ne dolazi vraže u 7. vijeku, prekraj, početku 8. vijeka, taj se vir začepio. Kažu stari ljudi da je velika bila nevreme i sa njim je digla Zuboču, koja je bila blizu, razumiješ, te velike bujce, kako bi nazvali te velike oluje, i odnila je i trefila na taj vir, tu Zuboču, i ona grana i što i tako da začepilo se. I Jezerski je bio pod vodom, čak se kažu nije se prelivalo u dijelove tamo, ali je tu već blizu bilo. I onda svaki dan što kažu, samo jel kiša, samo raste gora. I onda su osmanlijske oni su naručili iz Splita te moroplovce koji su došli, koji su sa tim užadima, koji su tim sredstvima svojim, ovi su naši rekli prilike, gdje mogu biti, to je bila dubina, ja mislim, ako je voda dolazna, ko što stari ljudi govore, blizu dijelova, znači to bi moglo biti najmanje 50 metara mora biti blizu dubine tu. Oni su se spustili dole sa tim užadima, sa tim sajlama, da ne bi povukli i pronašli su dole tu Zuboču i to granje, to odvrnčali i od tada se ti virovi onda pojavili na sve strane, tako da eto, Jezerski onda, kako bi rekao, onda došao sebi što se tiče tih bara, presušili su, više se nije, znači otvorili se virovi od te tereta vode. Da se mi vratimo na ovu vašu knjigu, nemamo još puno vremena za emisiju. Kad bi mogla ova knjiga vaša, enciklopedija, 40 i više godina vašeg rada, ugledati svjetlo dan? Kad je planirate štampati, kad je planirate objaviti? To što me vreme pregazilo, tu sad leži zec. Sad ja trebam naći nekoga, pa ja to moram čitati, sve red po red, da on meni to preštampa. Malo sam i pobolestan, pojedinim stvarima moram kontrole, spremam se, čak i operaciju da bi trebao imati. Najviše bi bilo žao da umrem, da ne završim tu knjigu. Ako Bog da završit ćete. Ja se nadam. Ja imam još 2 pitanja za vas. Jedan da nam date recept, a drugi da nam date savjet. Prvi je recept kako živjeti da u 88. godini vozite auto, da pamtite sve, da imate kompjuter u glavi i hvala Bogu da vam i ne treba ovo čudo. A drugi je na osnovu vašeg iskustva. Rekli smo da ste svjedok jednog vremena. Poruka nama svima na ovim prostorima. Kako ostati i opstati na ovim prostorima i u ovom vremenu. Ali prvo recept kako doći do 88. godine, moći voziti auto, imati kompjuter u glavi. To ima iz Božje strane, jer da mi Allah nije dao snagu i zdravlje, ja ne bi mogao stignuti sa nekim lijekovima da bi ja postigao to zdravlje. Jedino nisam pušio, nisam pio dok nisam vojsko služio. Poslije toga sam onda uključio se u sport. Kako opstati na ovim prostorima i u ovome vremenu?
ovdje kao Bošnjaci, kao muslimani. Kako ustati? Možda da vam pomogne, možda da vam kažem istu riječ. Ikram. Gdje je nestao Ikram? Gdje je nastalo ide za učenjem pa makar morao ići u Kinu? Govorili smo o topu sultana, govorili smo o učenjacima, govorili smo o rejsu, a onda jedno vrijeme, rekli ste i sami, bilo mrak. Zašto su Bošnjaci, zašto muslimani prestali učiti? Evo vi ste dokaz da se može učiti. Pitanje pametno i dobro i teško, a skorom ovog vremena teško ga i riješiti. Bošnjaci, mi. Eto, mi smo se borili dugo godina pod tuđom zastavom. Prvi put smo se počeli boriti pod svojom zastavom Alija Izbegovića Rahmetli. To je naša zastava. Borili se kao goloruki i odbranili se, što je Alija rekao. Evo vidite, preko 75.000 govori, slušam skoro na televiziji. Ja sam se čudim da je iz Bosne do sada ošlo omladne koja je završila školu i momak sposoban koji je koštao ovdje naš kraj, koštao madresu, koštao bio u nekoj drugoj strukturi, razumiješ, zanatu nekom, koštao svoju familiju. I on je sad došao na najbolje godine i to znanje odnose u Njemačku ili u Francusku ili u Austriju nema mogućnost posla da ovdje radi. Kako to obustaviti? Naši političari malo su jedni ljubomorni, jedni su, kako bi rekao, nesposobni. Ovi što su ljubomorni i ovi što su nesposobni. Da na njihovo mjesto dođe trećina dobrih političara. Stopirala bi se ovaj izlaz. Našlo bi se rješenje, našlo bi se sredstava na dugi period kredita, velikih kredita, što bi se firme otvorile. Bez firmi ne mogu se ti momci obustaviti. Znači, po ovoma nemamo prvaka, nemamo vođa, nemamo lidera. Nema. Za sad nema. Ja koliko sam mogao ocijeniti ovoga, da ga hoće malo da je poslušaju ovog iz Turske, ovog predsjednika glavnog. Jednu noć ja sam ga slušao gdje je govorio, kaže, Bosancima, Bošnjacima, kaže, treba neko da šapne, da se oslonu prvo na svoju nogu, pa onda lako je, kaže, tražiti od nekoga drugog kad se vidi da si ti nešto počeo raditi. Eto, poselamio bi sve te goste koji su ovdje organizovali ovo, selamio bi gosta i ove koji će slušati ovu emisiju. Ujedno bi poselamio i svog imama. On mi je tu vijest kao prvi izjavio, veli ja vam tako, kaže u radiostanici, veli bil ti došao. Eto, ja se tome puno zahvaljujem svima skupa. Eto, ništa drugo nego selam i Allah imanet. A mi selamimo posebno slušalce radija Bosanska Krupa u kompletnom izraelskom, a posebno u vašem džematu Hafizovići. Bio je to Hadži Hilmija Hafizović, 1929. godište, 88 godina i hvala Bogu da mu i ne treba još uvijek kompjuter. Bio je ovo program radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.